tout le monde. Et j'espère que vous allez bien. Grâce à Dieu, vous tous, vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans notre ministère. Tarsis Hope Ministra. Ici, c'est la famille, notre devise. Je voulais vous présenter notre devise, notre objectif. Et je voulais commencer par... Désolé, mais notre slogan est en anglais, mais on va essayer d'expliquer tout ces textes dans toutes les langues. Apparemment, on est au Burundi, on parle le Kirundi, le Swahili, comme on est au Burundi, c'est dans l'East Africa. On va essayer de parler en anglais pour que le monde entier puisse nous comprendre. Helping orphans, widows and poor is one of signs of love. Helping orphans, widows and poor is one of signs of love. Means that Tarsis Hope Ministra ni société n'umuntu yiyemeje gufasha imfubyi abafise ababyeyi that's nicho of orphans n'abafise ubugwayi nuko bimeze kose murabona ko hagejeje yarakoze akeneye ubufasha, he needs help. Il veut votre aide, que ce soit dans le cadre financier, social, tout ça, ça va nous aider pour améliorer notre société. Tarsis Hope Ministra. Reka ngenda nsigura mu Giswahili ngena mubimenyereye. Burundi ni igihugu kiri muri East Africa, langue nationale ni Kirundi, Kiswahili ni langue iri nationale muri community ya East Africa. That's why tuvuga ko notangura kuri kuwasaidia yatima, wajane na maskini ni moja ya dalili za upendo. Abagoni bagakumigwe kuko nabo n'abantu nk'abandi. Abagoni bagakumigwe n'abantu kuko nabo n'abantu nk'abandi. Uko biri kose Tarsis Ministra, uko mubibona twe kose twaragerageje gufasha uko dushoboye kose. Ni Imana yaduha uburyo, nuko nawe Imana yaguha ubundi buryo turaguha karibu, turadufasha ingene tuvuga ng'abagore bagakumigwe kuko nabo n'abantu nk'abandi. Yani Tarsis Hope Ministra twariyemeje gufasha abantu uburyo bw'iwacu n'ubunyene gufasha imfubyi, abafakazi n'abanaonikora ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo. Gufasha imfubyi, abafakazi n'abanaonikora ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo. Tarsis Hope Ministra ni société yiyemeje gufasha abafakazi, imfubyi n'abanaonikora. Bon, mukunzi kukurikira ibiganiro bya Tarsis Hope Ministra. Uko sanzo bimenyereye, sanzo faye kukurikira ibiganiro byacu. Tarsis Hope Ministra ni société yiyemeje gufasha imfubyi, abafakazi n'abanaonikora. Kungene wewe Imana yagufashije nuko nawe ufasha abandi. Tarsis Hope Ministra aho igeze ibyo maze gukora ndibaza bishimwa n'abantu. Nigiki wewe mu buzima bwiwe ubona ko ufasha Tarsis Hope Ministra? Nigiki wo kunganiriza Tarsis Hope Ministra tugateza imbere, tugafasha abandi bantu mu gihugu cyo mu Burundi no hanze y'igihugu? So nashaka jewe tuvugane abakunzi ba Tarsis Hope Ministra icyo twokora kugira société yacu Tarsis Hope Ministra turabe ko twofasha ibyo tuyemeje gufasha imfubyi, abafakazi n'abanaonikora. Welcome mister. Karibu, soyez le bienvenu. Karibu sana. Kuishiki muri studio. Ndashimima. Bararirimba hakorwa iki? Oya, sikuririmba. Ni hamwe baririmbira. Cyara karibu kwanza tuvugane. Oya, yego karibu. Oya, nta kibazo. Okay. Kari. Nubwo nanjye ni warugururega. Ndashima Imana, namwe ni sawa. Ko mubibona nga sikuririmba. Ni kubona ni société Tarsis Hope Ministra. Ni
kandi iyo societe yiyemeje gufasha imfuvyi ubona byanditse gashaho mu kintu zenye ntashobora mu cyongereza mu kirundi mu gifaransa mva gufasha imfuvyi abafakazi ni ari no gufasha imfuvyi gufasha imfuvyi abafakazi n'abanaho nikora ya nanjye ndi naho nikora twese no gufashanya uko rero ni societe Tarsis Hope Ministry byanditswe hajya societe yiyemeje gufasha imfuvyi abafakazi n'abanaho nikora kuko bavuze ko ari stiko ari baririmba yantu uburyo twakoresheje yani nkuko nawo ufite ubundi buryo bwo twongereza kandi ahantu harasa neza nani hasa neza uko bibona tukeneye twagura imipaka twagura imbibe yarahadekoye kabisa kandi umenga jena hajyana cimenga hari ni hotel ariyo ni hotel ya Tarsis Hope Ministry bakira abashitsi bayo nabonye handitse ngo Chanceline Hotel Chanceline Hotel uko yitwa okay numwe mu bantu batera inkunga badufasha muri societe yacu Tarsis Hope Ministry okay so karibu merci beaucoup nanje ndumva ndishimiye gushika ngaho muyano reka tujere nziri muri studio nyene y'umwe nzi nzoza komigisa umuziki nkubita umuziki ujya nanye mfisijwe nabyitonje ubone ijwi wawe ari woyikoresha mu gufasha imfuvyi n'abafakazi nkuko natwe twiyemeje kubikora ijwi nkakoreshejwe cyane zokoresha agafaranga ijwi mu mvugo mbabarira amatwi utahura agafaranga uronsaka ko gufasha imfuvyi umva byose turakira ifashanyo yose turayakira okay yego sha uko biri kose nashima iki gikorwa kiza cyane kandi yaba nabantu bose biyumvira nkuko Tarsis Hope Ministry nk'ibisanzwe nayumviriye kumbure twofasha abantu bana ndikora beshi cyane imfubyi napfakazi tukakabanya n'abana baba kumabara barakumbure tukagira ico duhinduye ariko urumva sha ibintu menga bikorwa n'uburyo n'uburyo uko bibona byose bisaba uburyo na Tarsis Hope Ministry ni ikeneye uburyo bufasha bw'abandi bantu uko wafashijwe nawe nuko ufasha abandi bantu kwa Imana yagufashije nuko nawe ufasha abandi imfuvyi n'abafakazi ndiko ibisabwa ni byinshi aho ubonye ko Tarsis Hope Ministry igeze ikeneye ufasha ikeneye ko abantu babayitera reka nanje ndagira ko mvuga kabisa abakunzi ba Tarsis Hope Ministry nk'ibisanzwe ngo mubona ni presentation yuko darumenga waruri mu bintu bijanye n'ibikorwa bibera ngaha nubwo nabyitiranije na studio ariko ndarumenga nyene n'ibindi bintu kandi by'akamaro muntu ukurikira ibiganiro bya Tarsis Hope Ministry wo kutugarukiraho wogira icyo ukoze kuko ndabona ahantu hakeneye ingufu nyinshi z'abantu ariko umuntu ubisari mukunzi wa Tarsis Hope Ministry Jesse nkubeje ibyo ndi kubona hanashimye ibi byo bisigura iki ibi byo nga ni famille sigura umuryango gizwe n'abantu n'abamambre benshi umuryango kandi umuryango si papa na mama gusa inshuti n'ababanyi okay umuryango Imana yabivuze fasha Imana yaragoye ngo fasha abandi kandi mwifasha nayo warafashijwe ese nayo umaze gufashwa ni ariko ubundi tuganire gatoya ubundi uri umusore cyangwa uri umugabo sha ntago twari ndi muto sindi gito uri muto nturi gito ariko urabibana nubwo wikingira ndarumenga ni hatari Tarsis Hope Ministry yarangize ikintu yaramenyeretse ikintu gikomeye mu buzima none kugira ahantu uhashike ushaka nko kugira icyo ufashije cyangwa mu kimwe ubundi ahantu Jesse mpazi sindahamenyereye kabisa ariko uko biri kose ibintu biri kwera ngaha ni ibintu byiza cyane umuntu wese yoshima ariko Jesse ukunda aheruka sha mwarateye imbere ni hatari uburyo buke baradufashije n'ubu turacyarondera ubundi buryo tubake hano harutanga twakira abandi bantu bashika barenze ngaha ndabona umenga haje na gahunda uko tutakoresheje ariko uko tutakoresheje nizikora turacabuze uburyo ama mixere ama baffle ama baffle ukabishakinde uko biri kose uko ntabona mbasanya kabisa ubu urabona ko umenga hari ikindi kintu cyabayeho siyo kuririmba ibyose bikorwa na Tarsis Hope Ministry reka singukure muri mood
ukomere kandi bakomeze Ya, kubera amen, ko amen. burya umutima utanga ni nawe uhabwa Uhabwa, ya. uko nuko ndaguhaye mu gihe uzumva ko ufise umutima nawe ndakubwira umukunzi wa Tarisi Sopo Minister nk'isanzwe igihe uzo ufise umutima wo gutanga wumve ko nawe uzohabwa ariko igihe uzumva ko ufise umutima wo gutanga imigisha yo guhabwa ndibaza ko nawe uzoyironka mbere yuko uhabwa banza utange ari nko Tarisi Sopo Minister nk'isanzwe agira uko ugasanga arimo arambika abamama akabagura ibitenge njya mbibona mu bigano byiwe akabagura ibitenge akafata inze ibi abantu zeba ntaho nikora abandi nabo nabonye bajya abasangwa butakana ya imfubyi turadifasha ya n'abana naho nikora tukabafasha tukabaha impuzu ifungurwa okay bivuga ko icyo kintu nizo gikora ufise umutima nk'uwo wumva ko nazindi nyungu ushaka mu namahera watanze kandi we utakwa wapi nta wayago ariko nibaze ko wo ukorwa ku mutima natwo dushigikira kubera ko ibikorwa byacu tubone ni nk'ari bitoyi kumbure haturose ubundi bufasha turonse ubundi bufasha byo kwaguka tugafasha ni mu bindi bihugu ya no munara hagati je ndumva si igikorwa kiri gitoya cyane kuko mwateguye ni igikorwa kiza cyane kandi ndababwiye kabisa courage kubera aho muvuye naho mushimugeze nashimije kandi turashima Imana kabisa Imana yo mwijuru iradufasha uko biri kose rero je nifata umwanda gushimira nje ko nagumye numva binabire rujya naje kare mbanda ndumvira ibyo urimo ari mu bimara araragura arimo araganira nande ariko wari kuyagana abakozi ba Tarisi Sopo Minister ni byiza kuko gahunda yafasha nayo arafashwe no kubona ni nziza ariko cyane kugenda amasoma kabisa ntiwansomere neza je sindahasoma kabisa karibu sindahasoma Tarisi Sopo Minister mko ibona nga muri logo ni famille kwanza ibiri nga ni societe yiyemeje gufasha imfubyi abafakazi n'abanaho nikora ya ko mubibona ngaha umuryango ya nikindi ibindi naho twogenda narandiriye ni tugenda mu Gifaransa mvuga ne blâmons pas les victimes car ce sont des gens comme les autres bisigura ko ntukengere imfubyi umufakazi cyangwa umugwayi kuko ni nk'abandi bantu ni nk'abantu na wewe kuko Imana yagufashije nuko nawe umufasha akabaho neza Imana igatuma abantu bose babaho neza mu mutekano nangere ya ikindi tuja ko ni abagowe ntibagakumirwe kuko nabo n'abantu nk'abandi ni ijya slogan mu Gifaransa ni mu Kirundi ya ikindi ni aider les gens les veuves et les pauvres et l'un des signes d'amour gufasha imfubyi abafakazi n'abana nikora ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo aider les orphelins et les veuves aider les orphelins les veuves et les pauvres et l'un des signes d'amour ko mubibona muko nshise kubabwira reka mfashe umwanya nshima abantu bose bakurikirana iki kiganiro abantu bose bafise umutima wo gufasha Tarisi Sopo Minister wo gufasha imfubyi abafakazi n'abana nikora abije muri Tarisi Sopo Minister murahawe ikaze karibu uko mubibona Tarisi Sopo Minister na tutakije kugira dufashe imfubyi abafakazi n'abana nikora yego nuko wafashijwe nawe ufasha abandi ukije muri Tarisi Sopo Minister murahawe ikaze murahawe karibu Imana igufashe bahezagire byari umvukanyi wanu Karema Diallo akora muri Tarisi Sopo Minister ciao Imana bahezagire sari bakunzi ba Tarisi Sopo Minister nk'ibisanzwe nko mubibona ku munsi uri izina ndababwira turi umunsi udasanzwe ariko no munsi tugiye kumenya Tarisi Sopo Minister niki Tarisi Sopo Minister yatanguye ryari ese ifisiye ntumbero nkuko mubibona uyu munsi turafise umutumire nawe ntasanzwe ni Bogari ariko ndibaza nuza kubana nanje uraza gusobanukirwa uyu munsi turashaka kumenya Tarisi ni muntu ki ese ubu bufasha koko nawe ubona ari cyo bukora kuyona ufashe dufashe abantu aho nikora dufashe imfubyi abapfakazi nawe wabishobora igana cyo gukora bivana no kufisa umutima wo gutanga kumbure ndibaza reka byishi duhijisho turabe duhe n'amatwi dusobanukirwa amatora cyo koterera mwibi nabiriya kuko mu byo mbona Tarisi Sopo Minister ibyo akora ntago ari bibi ni byiza ahubwo gusa nuko abantu twese twogira cyese ni kino siga nkoze kwinose urabizi kuva ku isuka bisiga
bigasigara biribwa n'utarabiruhiye. Ariko ndibaza no kora ikintu nk'iki ngiki ugafanya imfubyi n'abapfakazi ugategura akantu nk'aka, ukumva ko hari abantu babayeho bavuga ati ni ukuri biturabikesha uyu. Urumva ko ni ingufu zidasanzwe. Baranje roza ko baranje bazosobanukirwa. Jewe urabizi ko ndi ntuma ngende umunsi nazanye urusaka, ariko urusaka ruje gusobanura Tarcisse Hope Minister ninde, ni muntu ki, ese ari gukora iki, ese bikuki yabikoze, wewe yungukira hehe, ese hari ahandi hantu yo bakura kugira basi nabafashe. Nuza kumva ko nta hari nayo kumbura ugira icyo ukoze kugira umutera ingufu, kuko ibintu akora ni ibintu byiza cyane, kuko ndabona baratembereye baraguze buri kimwe cyose. Ariko ndibaza hari bikibura, ntabwo umuntu wese nta muntu uronka ibyo yikwiza ngo arafise ngarujuje, ahubwo burya n'ibyigisho ribaribona. Bana nanje uraza gusobanukirwa. Mahoro murahawe ikaze mwese mu kiganiro cya Tarcisse Hope Minister. Nuko mwibona ndabatumiye, ndabahaye ikaze mu sangiza ijambo ya Tarcisse Hope Minister, ibikorwa byacu aho bigejeje naho tugeze. No munsi ngira ndabasigurire icyo Tarcisse Hope Minister ikora n'ibyo naho tugejeje. Cyambere tutangurira ko muri Tarcisse Hope Minister ngo bimenye mu bisanzwe mubizi, helping orphans, widows and poor is one of signs of love. Helping orphans, widows and poor is one of signs of love. Bisigura ni mu Cyongereza, turabishira mu Gifaransa, tushire mu Kirundi no mu Giswahili, ko musanzwe mubimenyereye. Turi muri East Africa, mu gihugu cyo mu monde entier, on parle beaucoup de langues, mugabo tutwashimye kubasigurira mu ndimi zine. Helping orphans, widows and poor is one of sign of love. Kuwasaidia yatima, wajane na maskini ni moja dalili ya upendo. Kuwasaidiza yatima, maskini na wajane ni dalili ya moja za upendo. Mu Kirundi kufasha imfubyi, abafakazi n'abanaonikora ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo. Gufasha imfubyi, abafakazi n'abanaonikora ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo. Gufasha imfubyi n'abanaonikora ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo. Helping orphans, widows and poor is one of signs of love. Helping orphans, widows and poor is one of signs of love. Kusaidia yatima, wajane na maskini ni dalili za upendo. Kusaidiza yatima, wajane na maskini na moja ya dalili za upendo. Kusaidiza wajane, maskini ni dalili moja ya upendo.